Ndando. Mvua. Minister, the members and the visitors,
non-minister members and visitors. I will never give up.
uvukile. Isifundo sanamhlanje ekuseni isifundo sanamhlanje ekuseni palo ya lentswe hoseng wa kajeno sisithola encwadini re se fumana bukeng yakaLuka 24 bala Luka kgaolo ke ya 24. sizofunda ivesi elilodwa indima eyodwa re tlo bala temana e le nngwe fela, uverse 45 temana ya 45. ngizofunda ngekumusho lesizulu ebese nginikeza abanye abaphethe amanye amakumusho. ke tla e bala ka Sezulu ke kope ba itshwereng ka maleme a fapaneng le bona ba ntsha le morao jwang. Luke chapter 24 Luka kgaolo ke ya 24, reading from verse 45 re bala temana ya 45. ifundeka ngale ndlela. Khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo. Abanye abaphethe amanye amahumusho. Luke 24 verse 45 it says, then you open their minds to understand their scripture. Ka leleme la Sesotho e re ya eba hona a bulang kutlwisiso ya bona hore ba utlwisise mangolo. Indaba yokuvuka kukaJesu Kristu Taba ya tsoho ya Jesu Kriste yindaba esemqoka kakhulu. ke taba e bohlokwa haholo, Kanti nakithina as Africans ati le rona jwalo ka maAfrika indaba yokuvuka taba ya tsoho ibaluleke kakhulu. e bohlokwa haholo. Nasibingelelana Ha re dumedisana uvukile. re le tsohile na. But then sesingene kakhulu esingisini manje sithi how are you? Jwale re kena haholo sekgweng le kae. Yeah? How are you? Whereas in an African context, Empa ka puo ya Afrika uma ngithi uvukile, ha ke re wena o tsohile, we create a conversation. re etsa puisano Nanoma kunento ekhathazayo, le ha hona le ntho e o ilapho kgathatsang. iqala uku-unfolda Ke khona moo e qalang ho itlhahisa teng ngendlela esibingelelene ngakho. ho ya ka tsela eo re dumedisaneng ka yona. Kodwa-ke lezi ezinye izilimi, Empa tsena tse ding dipuo how are you? ke o kae, Not how did you rise? e seng hore o tsohile jwang. Mfundisi uyelani, uwe de gestaan. Ja, yona leyo ayenziwa kuba uhandela. A re sa etsa o tsohile jwang. Ngakho-ke ukuvuka Jwale he tsoho kubaluleke kakhulu. e bohlokwa haholo, Yingakho nenye ingxenye ke ka hoo le karolo e nngwe yesivumo sokholo ya tumelo ya bokreste ithi siyakholwa kukho ukuvuka komzimba. e re ra dumela ho tsoho ya mmele, Ukuthi umuntu uyaphila, hore motho o a phela, umbona asho ukuthi ngivukile. o utlwa ha re ke tsohile. Nanoma kukhona mahlala khona Le ha o na le maqakabetsi a beng teng, kodwa uyasho ukuthi ngivukile. empa o tla utlwa re ke tsohile. Kodwa nakangakavuki kahle Empa ha sa tswa hantle noma alele embedeni agula, kapa a robetse betseng a sa ikutlwe hantle, uzasho ukuthi inhloko ngiyazama ukuyiphakamisa kunzima. a re ke a leka ho phamisa hlooho empa ho boima.
ngokuba i-conversation iqale nasibulisana hobane puisano e qadile ha re dumedisana ukuthi uvuke njani. hore o tsohile jwang. uJesu Kristu ke ubonisa ukuthi uvukile. Jesu Kriste o bontsha hore o tsohile Ukuqala kwalesi sahluko qalong ya karolo ena kuchazwa ukuthi ke usuku lokuqala evikini ho hlaloswa hore ke tsatsi la pele bekeng. bakhona omama baphuthume ethuneni Bomme ba ileng ba potlakela lefitleng ba ne ba le teng, bathola kungena lutho. ba fumana ho se letho. Kube nesigaba sabafundi abaya e-Emmaus Ho be le barutuwa kapa karolo ya barutuwa ba yang Emmaus, lapho uJesu Kristu Mo- ehlangana nabo moo Jesu Kriste a kopanang le bona. ebabuza ukuthi izindaba zini lezi enizikhulumayo. A botsa potso e reng ke taba tse feng tseo le buisanang Bathi ka tsona? kuye ungumhambi yini eJerusalema? Ba re o motho ya fetang fela Jerusalema. Awuyazi le ndaba etrendayo yakaJesu Ha Kristu o itsebi taba e tummeng hakana ya Jesu Kriste, ukuthi besithembe yena hore tshepo ya rona e ne e le ho yena, kodwa imibuso yomhlaba empa mebuso ya lefatshe ithethe isinqumo e nkile qeto sokuba abethele. ya hore a thakgiswe. Sekuwusuku lesithathu konke lokhu kwenzekile. E se e le tsatsi la boraro tsena tsohle di se di etsahetse. Lapha kuverse 25 Mane ho temana ya 25 kunamazwi athi, ho na le mantswe a reng, oh nina ningaqondiyo lona ba sa utlwisising, nenilibeleyo ezinhliziyweni zenu le lebetseng le dipelong tsa lona, lokho abaprofeti abakuso tseo baprofeta ba ileng ba di bua. Yini ukuthi lokhu kwenzeke kuye uJesu Kristu Ana ho ne o sa tlameha hore tsena di etsahale ho yena Jesu Kriste na? ukuze kufezeke okulotshwe Ho embhalweni. tle ho phethahale se ngodilweng mangolong. Uma esho ukuthi nina ningaqondiyo, Ha re ho bona lona ba sa utlwisising, uqala ngokuthi achaze umbhalo o qala ka ho hlalosa mangolo kusukela kuMose ho tloha ho Mose ukufinyelela ezindabeni zabaprofeti. ho fihlela tabeng tsa baprofeta. Kanti ke esigabeni esibhekene naso manje Atsi karolong eo re shebaneng le yona jwale, yisigaba lapho esiveza ukuthi uvukile ke karolo moo a itlhahisang teng hore o tsohile kubafundi bonke, ho barutuwa bohle. nanoma banikezana umbiko La ba ne ba fana pihi ukuthi nangempela inkosi ivukile, ka nnete morena o tsohile, kodwa akukangeni emqondweni yabo. empa ha o so kene dikelellong tsa bona. Yingakho nakavela kibo Ke ka hoo ha hlang ho bona, uyabona isidingo ukuthi kumele imiqondo yabo o ivuleke, bona bohlokwa ba hore dikelello tsa bona di tlamehile hore di utlwisise, ivuleke ukuba baqonde imibhalo kangcono, di bulehe hore ba tle ba utlwisise mangolo betere, okungukuthi ukuvuka kukaJesu Kristu e leng hore tsoho ya Jesu Kriste bekungafuni ukuthi abafundi e ne e sa batle hore barutuwa babe narrow-minded, ba be le kelello tse sa bulehang, kodwa bekufuneka ukuthi imiqondo yabo ivuleke. empa ho ne ho tlamehile hore kelello tsa bona di bulehe. Ukuvuleka komqondo Ho buleha ha kelello kuqale eku-understandeni kwemibhalo. ho qala ka ho utlwisisa mangolo, Ubafundisile, o ba rutile, wafundisa futhi nangama-parables, o ile a etsa hape le a ba ruta ka ditshwantsho, wabafundisa ephilisa, a ba ruta a phedisa, kodwa still ukuqonda bekungekho. empa la o ntso le jwalo kutlwisiso e ne e le siyo.
kodwa manje uyabona ukuthi ke akuseyena ngokwenyama jwale wa bona hore ha esale yena ka nama kodwa nguye ovuke ethuneni empa ke yena ya tswileng lebitleng othwele inkazimulo kaNkulunkulu ya jereng bohalaledi ba modimo ukuze lenkazimulo idluliselwe kabanye o tle kgone ho fetisetswa ho ba bang kudingwa ukuba imiqondo ivuleke ho hlokahala dikelello hore di bulehe kodwa ke the basics empa dintho tsa pele umbhalo ke mangolo ukuthi bawuqonde ba utlwisise mangolo uma sikhuluma ngabafundi owamphikayo ha re bua ka barutwa ba ileng ba mo pheha bebangekho kule level yoku-understanda iscript bane ba se maemong a ho utlwisisa mangolo kukhona umfundi owamkhaphelayo ho na le morutwa ya ileng a mo rekisa bekangekho kwi-level yoku-understand iscript o ne a se maemong a ho utlwisisa mangolo babaleka bonke bohle ba ile ba baleha ngokuba bebangakafiki kwi-level yoku-understand iscript hobane ba ne ba so fihli maemong a ho utlwisisa mangolo kodwa-ke uyabona ukuthi-ke imiqondo yabo idinga uku-unlockwa empa o bona hore kelello tsa bona di hloka ho bulwa yena ngoba yena ubavula imiqondo yena ka sebele o ba bula dikelello ukuze baqonde umbhalo ba kgone ho utlwisisa mangolo yingakho-ke ukuthi emva kokubanyukile ke ka hoo ka mora ho nyoloha ha hae bakwazi ukuthi umsebenzi bawuqhubekisele phambili ba ile ba kgona ho ntshetsa pele mosebetsi ngoba imiqondo beyivulekile hobane dikelello di ne di se di bulehile mfundisi u-Elan ntate moruti Eland uthe ngolwesihlanu na ukhuluma nge-idle mind ka labohlano o itse ha o bua ka kelello e sa sebedisweng wangenza nervous ngithi heyi umfundisi ngathi uzongithathela wa nketsa ka tshoha ka be ka bona eka moruti o tla nkukela now to add on what you've said ho tlatselletsa ho seo o se buileng ukuze imiqondo yethu ingabi imiqondo evilaphayo hore dikelello tsa rona e ska ba kelello tse botswa kapa tse sa sebetseng kumele ivuleke tlamehile hore e bulehe siqonde imibhalo re utlwisise mangolo imiqondo yethu kumele ivuleke dikelello tsa rona di tlamehile ho buleha hey kuyingozi ukuba yikholwa lomqondo ovalekile ikotsi kuba umdumeli wa kelello ekwalehileng isonto lethu lime ndawonye ngoba sinamakholwa kereke ya rona e eme sebakeng se le seng ka baka la makreste a kwalehileng kelello kunale drill esiyenzayo emsebenzini i-mark time Una- wane ume kanje ukuthi nje uyakhathala kuphela uyindawo Una le mo not forward no back out no Awuyiphi we are the indawo church who keep on mark timing Le rona we re don't go kerekezwa, forward ha re ngoba pi- imiqondo yenza njani hobane dikelello tsa rona di kwalehile kuningi ukuphikisana nokungazwani o emabandleni tletse ho phehisana le ho sa utlwane ka hare ho ditempele ngokuba imiqondo yethu yenze njani ivalekile hobane dikelello tsa rona di kwalehile imibhalo asikayiqondi ngendlela ha efaneleyo re so utlwisisi mangolo ka tsela e tshwanetseng imibhalo sisayikha ngaphezulu at the surface level mangolo wa gaudimo fela ziningi izinto esihluleka ukuzenza di ngata dintho tseo re hlolehang ho di etsa ngoba imiqondo yethu ivalekile hobane dikelello tsa rona di kwalehile hayi ibandla kuphela e seng phutheho fela even ourselves as Africans. le rona jwalo ka maafrika One of the African writers, o mong wa bangodi ba moafrika Ngugi wa Thiong'o, ya tsebahalang ka Ngugi wa Thiong'o ubhale incwadi o ile a ngola buka ethi Decolonizing the Mind. e reng ho fetola kelello Decolonizing the Mind. Ukuthi ke as Africans imiqondo yethu
iboshwe kakhulu yintshonalanga. gore jwalo ka maafrika kelello tsa rona di tlangwe haholo ke ba tswang the west. Sometimes sizamcabanga in a Western way. ka nako e nngwe re leka ho nahana jwalo ka bona, Even the scripture, we approach it in a Western way. ebile le mangolo wa sheba ka tsela ya bona. Uyazi phela nawuloku ukopa ne ha o ntso o kopa uthola ukuthi lo ngaphambi kwakho ubhale mama, ha o fumana gore ya ka pele wena o ngotse mme, then wena ubona uwawa, wena o bona wa then uzoloku vele nawukopa ubona lo M uyombona ngathi uDavi. ha o shebile o tswa ka morao o sheba bona o tla ba ka re ke W. Sometimes sikopa izinto ezirong ka nako e nngwe re kopisa ntho tse sa bese sithi ama-changes, re ke diphetogo. kanti uJesu Kristu athi Jesu Kriste uvula imiqondo ukuthi sibuyele kwiscript. o bula kikelello re kgutlele mongolong. There's a clause kuma-constitution wonke wemikhandlu yethu ho na le molao ho di-constitution tsa rona ya mekgatlo yohle. that clause is speaking about reading the Bible. E bua ka ho bala Bibele. If singayibheka yonke imikhandlu ikhona that line ethi as a member you'll read the Bible. E teng tsamaiso e jwalo hore jwalo ka member o tla bala Bibele ya hao. Sometimes mhlambe uyafunda but without the understanding. Nako e nngwe wa bala empa o hloke kutlwisiso. Ngakho-ke udinga uJesu ukuthi avule umqondo Jwale o hloka Jesu a bule kelello ukuthi lokho okufundayo hore seo o se balang ube ne-understanding. o be le kutlwisiso ya sona. Then there is one theologian from the 11th century. Ho na le setsebi sa dithuto tsa bodumedi Saint Anselm of Canterbury. Singahlomisa phela. Ngiyakopisa manje ngimleya. When he defined the question what is theology, ha hlalosa potso ena ya re keng bodumedi. uthi theology is about faith seeking understanding. Hore ke ka o batla tumelo. Tumelo e batla kutlwisiso. Tumelo e batla kutlwisiso. I don't want to go in the Latin, the fides part, the fides quiet. Ukuthi ke indaba yokholo Taba ya tumelo ifuna izinto uzibuzisise. di batla o iphutsisise dintho. Masibhekeni uMose, Ha re tadimeng Mose, uma uNkulunkulu asiveza kuye ha Modimo a itlhahisa ho yena ukuze a-understande into azoyenza uMose, hore Mose a utlwisise ntho a tla e etsang. wathi ungubani. O itse o mang. uNkulunkulu wazichaza Modimo a itlhalosa wathi nginguNkulunkulu a wa-Abrahama, re ke Modimo wa Abrahama, nginguNkulunkulu wa-Isaka, ke Modimo wa bo Isaka, nginguNkulunkulu ke waJakobe, Modimo wa bo Jakobo, nginguNkulunkulu woyise. ke Modimo wa bo ntata lona. I am who I am. Ke eo ke leng yena. Now uya-unpack lokho. Wa itlhalosa ena. uMose wakwazi ukuthi abe ne-understanding ukuthi ubani umthumeleyo. Mose a kgona ho ba le kutlwisiso ya hore ke mang ya mo romileng. uNkulunkulu qobo wayivula ingqondo kaMose. Modimo ka sebele sa hae o ile a bula kelello ya Mose. uJesu Kristu Jesu Kriste uvula imiqondo o bula dikelello yabafundi tsa barutuwa ukuba baqonde. hore ba utlwisise mangolo. Namhlanje ukuvuka kukaJesu Kristu Kajeno tsuho ya Jesu Kriste ufuna ukusivula imiqondo o batla ho re bula dikelello ukuze siqonde imibhalo. re kgone ho utlwisisa mangolo. Kungabe siyavuma yini? Ana re a dumela na Ukhona abantu abangafuni uku-understand.
Una le batho ba sa batleng ho utlwisisa. Ukhona le ngoma eyacula ubani uma uyilisa into enjani. Athi siyacela uvustana into enjani. Una le tsela eo ya mawilisa re a kopa ha utlwisisi ke ntho e jwang eo. Bakhona amakholwa there on the mode of into enjani. Una le bakreste ba leng tseleng ya hore ke ntho e Siyashumayela jwang. uvustana Ra rera ha utlwisisi into enjani. ke ntho e jwang eo. Siba nama-meeting kuyachazwa Re uvustana ba le kopano wa hlalosa ha utlwisisi into enjani. ke ntho e jwang. Singena isonto nesonto sihlangane ndawonye Re kopana ka Sontaha se seng le se seng re bukane mmoho. awufustana Ha utlwisisi into enjani. ke ntho e jwang. Umqondo uvalekile. Kelello e kwalehile. Bakhona abakwazi ukubhosta ngomqondo ovalekile. Hona le ba kgonang ho ikgantsha ka kelello tse kwalehileng. Even sekangenile esontweni Le a sa kene ka hare ho ntwa tsa athi teng. angifuni ukumuzwa next. A re ha ke batle ho utlwa letho. Umqondo wenze njani? Kelello e entse jwang. Uvalekile. E kwalehile. Ukuthi hayi nanoma lona kathi uyathandaza nje angizwa next. Ona ha wa rapela ha ke utlwe letho. Umqondo yenze njani? Kelello e entse jwang. Ivalekile. E kwalehile. Kungani isonto nesonto sihlanganyele ndawonye sibuyele kwi-scripture na? Ke ka baka lang Sontaha se seng le se seng re bokana nqalong e le nngwe re kgutlele ho mangolo na. Because our faith seek understanding. Hobane tumelo ya rona e hloka kutlwisiso. Mhlambe bakhona abahlekisa ngakuthi hawu every Sunday nje sowuloku nje if your faith seek understanding uyosibona isizathu ukuthi qhubeka njalo nokulalela ukuze ube nokuqonda. Hona le ba sa utlwisisi ngaba o bona o theo sa o nyolosa hore tumelo ya hao e hloka kutlwisiso. Tswela pele jwalo o tle o fumane kutlwisiso. And uyazi umuntu ofuna ukuqonda Motho ya batlang kutlwisiso uyoloku alangazelela ukuthi athole imibono o njalo. tla dula a labalabela ho fumana ditsela tse ding ka nako tsohle. Okwazi ukufunda incwadi uba nalolu thando lokufunda njalo. Ya balang dibuka o ba le lerato la ho bala ka nako tsohle. Akafiki kwi-level yokuthi hayi mina ngiyazi. Ha fiti maemong a re nna ke a tseba. Kodwa uvalwe kumqondo Empa ya kwalehileng kelello uzothi hey mina ngiyazi. o tla re nna ke a tseba. Nanoma umtshelani u-reach the point ukuthi mina ngiyazi. La o ka mmolella eng o ipolella hore yena o a tseba. Ubungozi bokuvaleka umqondo Kotsi ya ho kwaleha kelello kwenza ukuthi singakwazi ukubonela phambili e etsa hore re ska kgona ho shebela pele. kodwa sibheka izinto nje folana. Empa re sheba dintho re di shebela haufi. Umqondo nawuvulekile Ha kelello e bulehile uzocabangela neminyaka eyi-10 o tla nahanela le dilemo tse 10 tse tlang ukuthi-ke ibandla lakithi kumele libe kuphi. hore phutheho ya rona e tlamehile ho ba kae. Heyi kubuhlungu kholwa abaholi. Ei ho bohloko ho etellwa pele ke ketapele abangavulekanga umqondo e sa bulehang dikelello. already banabantu babo emaphaketheni Ei bana le batho ba bona ka dipotleng. either bezwa ngalabantu babo of abantu babo bezwa ngabo. E ka ba ba utlwa ka batho ba bona kapa batho ba bona ba utlwa ka bona. Bagcina basezwa nezwi likaNkulunkulu Ba qetelletse ba sa utlwe le lentswe la Modimo. abasawuzwa nomoya Le oyingcwele moya o halalelang ha ba sa utlwa ngoba banabantu babo. hobane ba na le batho ba bona. Imiqondo yenze njani? Ivalekile. Dikelello di kwalehile. Nanoma uNkulunkulu akhuluma Le ha Modimo a bua abasabezi abasamuzwa ha ba sa mo utlwa ngoba sebazenzela ama-idols wabo hobane ba iketseditse melengwana ya bona ngabantu babo. ka batho ba bona. Imiqondo ivalekile. Dikelello di kwalehile. Bandla lakithi Phutheho ya uNkulunkulu akasizi
ha modimo a re thuse ukuthi uJesu Kristu gore Jesu Kriste avule imiqondo yethu. a bule dikelello tsa rona. Amen.